Ma'am Krumjari adung mirus Impact News ni Impact News ki manu hunda wahengbam lal paul na ma'am tam oksari ngasi Impact News ki manu hunda khana ro topic asi koige Myanmar crisis intensifies and thonjab ne adubu Manipur da thokli bi issue siga mari ne relevant oina khana naba koin topic si lokho sabni maro ina koina how khinu khara da haiba tare koige Myanmar da maro ina Myanmar gi chin state da koigi thokli ba koigi Myanmar crisis asi mari le na Myanmar gi military huncha kangbu musung Myanmar gi armed rebels sing mar akan ba khut thokna ba dagi myoi kya displace to ba da myoi kya ma so open yo ba sina yorok ba sing ba thodok kya thokpu sing mari le na koigi chin state ki koigi town ani haba tare koigi shikham sung tonjang hai bham si ka armed rebels sing na occupy to khiwa haiba occupy to khre hai na koigi claim torok ba sing ro kya sinamram boiraga koigi high river crisis sinamram boiraga already hanana India da refugee kya am lakhiba si handak ta nongna me tha sida koigi Mizoram da myoi lising amu koigi Myanmar da gi refugee na lai have report lakba ton ba sing report sinamram boiraga koigi Manipur da so jik thokli isu sing mari le na high river Myanmar ge crisis asiga koi relevant oina topic asi lokho chabani ngasi gi topic asi da khanne no gi dong ta ko Impact News ki manu hna gi studio da langsin bidon lai virus si ai thak ta gi hana ma ta da gi hek thangnab da lai virus si koi Dr. Thiam Bharat ni oza Bharat si koi Manipur University ge Center for Study of Social Exclusion and Inclusive Policy gi associate professor ni oza bo hamok ta taram noksari mathang da koi mai thang lai virus si koi ge oza Dr. Arambam Noni ni associate professor political science Dharmaji University ni oza su taram noksari. And last but not least, extreme light level is Oza and Ibon Sobi, executive editor, Manipur Mail ni Oza Busu Taram Noksari. India ga Myanmar ga pulli bangam kai si am sangre 1643 na mayam ne khangari do ni aduga Manipur ga mok ngam kai police na 398 km ni aduga Mizoram ga police na 510 km ni adu Mizoram na dikhra he na Myanmar ga ngam kai pun beli adu moi chin state ka su moi thangnarim ni aduna asuk sangba lising amaga chatruk ki mathak ta leiba ngam pun mrina anything Myanmar thoi ba thodu watuk sing ji mai lampok sing ji mai lampok sing Manipur da amasung Indian gi border state da Europe pai je akoi dum city dum koi dum 2 + 2 4 ai den anta ni city aduna thoi ba irang si siga iroina na koi gi Manipur da uji mamangi 2023 gi May gi tarik degi hogleiba koi ethnic ki oiba conflict sigi conflict si loisandrigi mamangda koigi keno state da border issue da ayamba shift toksun madong sum aina khanjaba haitare adigi central government amasung state ki lengak na yamna kanna honaraga hojik leiriba Manipur da leiriba ethnic ki conflict si operation ama porakani na khanbani khanjai haitare koina thajaba haitare adubu maroina sona border area da central government ki keno si mieng ji central government ki border area da yam kana mieng ta ge bai tare maroina even home minister zu mamang da hojik thoiba Manipur thoiba ethnic ki issues illegal immigrant mayam sangjam badagi thokne na parliament ki floor da thamba leigramni adui matung tarakpada pre movement regime lokthokra scrap toren hainare border fencing hogra 10 km makha ta bo mok fencing torni hare adu haijeraga su usagi border ki line ja ya ma porous border oi banina mai yamna koi ki changthong sin je dum free movement je ji bakti koi na control to bangom do mande aduna maram oidana Myanmar da leiba military undaga moi ethnic rebel gi ani ji conflicts na maram oidana alega bomb thada bada somna kanda porous border gi chen thok dana jagi kamjong area kamsong block ta namli kana mai ba wangli adige asang kulen kadikara soro leidana somna kanda 5000 plus 5457 illegal immigrant or refugees angela like rehare adora sida newspaper da su kano da ton ba maikai digi akoina sum thing nazarak pada sagi border gi kano sida issues da very recently NIA na su magi Guwahati da mai charge sheet pukat pada charge sheet da rebuild tor pada NSNIM na kano da sagi kano sida husi oiriba Manipur thoiba ethnic conflicts da indirectly cutting jena banai kamaina hona ke da Manipur gi oiba insurgent Myanmar da based of singsi NSNIM na logistic support piraga boundaries cross toraga somna kanda ethnic ki kano si option abo honai haimna chingba sigi Indian forces sing sina mo NIA is government of India ki di mai kano ni part amni mana charge sheet ta pungtro pani are NSNIM na masi hari ba kano si misleading information ni masi lale masi tasengna in reality di Indian army na sagi kuki kene B haitare kene B amasung people defense force ta lon na mateng pangsilaga masagi nagai kem sing tuai na hona ba
tongan ba mong da moina hidden war haidare moina hidden war chathai na moini awai akum tongna ni adigi muk moina haina kamjong lom side there is the heavy presence of Assam Rifles paramilitary forces and territorial army leire masi kari toino khangde even makoina ha truck lot the cookie militant singsi truck lot ta poraga saida loina mo drop to we moida sai drone sin aba training to be aduga bom thada ba adigi ngarang su ngasi da newspaper da gi pipe na bom sa bi factory ma fayang hai ba border area da sabain to ko le ba newspaper da phasana open secret oi thok le ba ko adigi amuk corona haisna aina newspaper ke leader to editor da rana nong thing na gi ba da lieutenant colonel public relation media na mana tholko da kamjong lom da le ba heavy presence of Assam refineries di Myanmar ki rang sina maram oiraga somna kan chen thorok ba refugee or illegal immigrants sing sida drug trafficking yaubra adigi insurgent yaubra check to bagi canon heavy presence leibani na makhoi message awai khum tong ra aina thamje ningi ding sai da somna kan da Myanmar gi somna kan da Chin state Mizoram ga thangnari ba Chin state sidai da mukselan ji ngarang na rebel ethnic rebel na sai gi mana lamam loksing do town na ma chikha tonjang di hoji put loksan ri ge moi junta clear loksan ngomdri junta gi army sing moi clear to gine hai di sagi geopolitical strategy mi yauri bu ko hai di somna kanda India government na thangnari ba lebak sai da ma gi tongan ba strategy le mena military junta ji lokthoga report democracy ma hanjan ma pam be whereas China na muk ma gi di somna kanda Indian Ocean da Bay of Bengal da magi Myanmar China economic corridor kaina moina somna kanda moigi oiba yam influence ama lakba adre da si me hamju leina bani na amaga ethnic rebels da dum narrative me am da Indian government asu Myanmar da leiba ethnic rebels sing se dum indirectly mating bangi hai adike du na China na su ko Chinese government asu Myanmar da leiba ethnic rebels sing se dum mating bangi hai Zomi revolutionary army se koina sum magi kano se da sum akoina yeng matam da dum Google da dum yeng biyo 1997 sidai da India government ga NSNIM ga ceasefire pact sign do gimne si matam se Zomi revolutionary army si koi gi mana se sem ke ji cookie ga paite ga churachampur da mai ethnic class la pa digi Zomi revolutionary army organization sem gimne Zomi revolutionary army na moi gi organization army tare adra makoi su chin state ki lands de auction le ba ko mating bangsil adra aina mo khalina अखोई सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जे मसी एक्सपायर होइगम फेब्रुआरी 29 दा मसी सांगदो ई टेंजनली सांगदो ते एक्सपायर दी होइग्रे अदा अखोई सिमा सी की होइबा हिडन होइ पोट सांगदो पोट लेगिद्रा एक्सपायर होरे सु यावरिबा लोइगिब्रा मना कमाइना ट्रांसनेशनल होइबा सोनाकंदा म्यांमार रोम चंगसल लगा कमाइना अदुगुम्बा रिवोल्यूशनरी मना कमाइना चिन कनो जे जोमी गिदो कमाइना यावसलिनो हाइबे आई वाकंदा काय हाइतारे ngसाइगे मणिपुरी कॉन्फ्लिक्ट से सोम काय हाइतारे इंडो नागा पीस टॉक सो वारोइशन पोबिरकद्रा हाइजु सिजु होय ज्ञान दादन लेरे सोना कन कॉन्फ्लिक्ट सिजु होय के सेंटर की लेंगाक ना याम कद होना बिरगा होय मणिपुर थोइबा कॉन्फ्लिक्ट सिजु लोशन बिने ना होय याम कन थाजजबनि अदुबु सिगी महत्ता तोंगान बा अनौबा होय की खुलाई पे आर्म ग्रुप सिंगसी सुम even NSNG moigi talks 27 years is a long journey moigi direct talks level India government na NI is na NSNIMJ Manipur ki ethnic conflicts there is the indirectly direct talks ngre mokoi na hai re moi so yo hole dike somna kanda Zomi revolutionary army su Myanmar rom da moi so direct talks ngre aduna hojik lai riba Manipuri conflict se tongan ba hojik at the end of the armed conflict ki mong noi lai hai tare kulai pai ba masen oina amaso yaudu yaubi aduna akhoi si hoji journey kai wai da khoi destination ji khang da bagi kano ma sida swai da lere ma si khoi ju kai hai tare phasana khoi phasana khanna ba naina ba am changen tham yam ngai jo jabar Myanmar da thoi ba thodo se khoi gi si military gi politics si yam na kuire hain lobi ai ma si khoi hau gi ba chahi ahum 2021 da khaktani na pa ba si lan gani maram di Myanmar da leriba ethnic states mayam sigi magi semi autonomous regime ma dongna lak pa si am na kuire maram di masigi federal power pi ge damni haidana ethnic states mayam sin demand tor pa si am kuire adana Shan state poiro Chin state poiro Karen Kachin punama asida isda ethnic army ji atuki matik masing yam operate tawi aduga masigi ethnic army operate tawbasina Myanmar entire Myanmar nationalism si Pak san Myanmar pumbada yobangam dabagi issue madum lai maram aduna aikhoina su khangiba Myanmar gi mafam ayambada particularly Shan state
ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯆꯤꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯣꯄꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯣꯜ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯔꯨꯖꯤꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯠꯅꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯍꯨꯝꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯑꯃ ꯈꯠꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔꯔꯣꯝꯗ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯣꯛꯆꯤꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯀꯔꯣꯝꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔꯂꯦꯟꯗ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯗꯅ ꯃꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯔꯥꯈꯥꯏꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯍꯨꯝꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯡꯒꯨꯂꯔ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯐꯣꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯡꯒꯨꯂꯔ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯃꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯊꯒꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯩꯍꯜꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯟꯗꯛꯁꯦ ꯂꯥꯜꯍꯧ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯂꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯚꯔꯠꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯝꯄꯦꯛꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯥꯐꯨ ꯄꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯐꯨ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯈꯛ ꯆꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯐꯨ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯤꯑꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯖꯤꯑꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯗ ꯂꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯍꯧꯗꯒꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄꯣ ꯀꯥꯡꯅꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯄꯣꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯕꯦ ꯑꯣꯐ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯣꯁꯟꯗ ꯁꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯩ ꯀꯣꯀꯣ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯕꯦꯁ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯩ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯊꯅꯤꯛ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯤꯗ ꯅꯥꯀꯣꯏꯅꯅ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯂꯤꯒꯦꯁꯟꯁ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯉꯝꯈꯩ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯜ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯦꯡꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯅꯤ ꯀꯟꯅ ꯃꯨꯛꯅꯔꯤꯉꯩ ꯃꯦꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯦ ꯇꯥꯡ 3 2023ꯗꯒꯤ ꯃꯨꯛꯅꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯣꯟꯅꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯨꯛꯅꯔꯛꯏꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ NSCN IM ꯑꯃꯁꯨꯡ NIA ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯨꯟꯅꯔꯛꯄꯁꯦ ꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯤ ꯚꯦꯂꯤ ꯕꯦꯁ UG ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ Indian Security Forces ina yaushillega adedi kuki gi amadi chin gi defense force kuma mayam se sijanaraga counter politics ama tawre haibagi allegation se ngasi gi People's Chronicle da siyaw yaduga haukiba chayol ke asida masi wafum si yam kan nener lai ai khoina masida uri basi ngasai gi Indian Security Establishment degi nata Indian state ki maikai degi white paper ama putoga proper policy ama gi makhada hariba thodok sing si thokpai mamidi tade adu masi lo na thupna tawbagi mamidi ngasi gi report sin mami tai maram aduna ai khoina haizaba India amasung Myanmar ani gi lona badal lariba border si akhoi gi haktheng na yangsin bidabata natana porous oibata natana masigi manung je thoi baraniti su porous oi masi ai khoina bhap ta daba yamna charak chahing na ba wafum kya lei masi counter politics mami tai haibasini adubu masigi counter politics asida ai khoina mangja hori se kadai dano haragadi Manipur da haukiba chahi amasida kanglup ani gi marakta mugna ba si India gi Central Security Forces masing yamlaba lising yankhai dagi hena changlak khraba matam phawbada hairiba mugnaba solution bada mieng thamdabida China India amasung Myanmar ani gi ngamkhai sira thoiba amade Myanmar gi manung da thoiba akhoi gi military gi oiba ku amasung junta gi mayak ta hauriba ihau sida India na ko na khu thinjalabra haibagi achoba debate amakhak yenaba makhak lakpasina Manipur gi miyam da choba ningba kaiba haibadi mugnaba si internal problems si resolve tawdana thangnaba yungi wari da India na yaushin ba haibase masi maram chade amasung Manipur gi peace and tranquility da kairiba policy address to bide haibagi nungnang bama prajada leibra mali haina aiding asigi newspaper amadi chayol haukiba chayol se tholiba information u phangi aina khanbada Myanmar thoiba thodo ase sengna haragadi masidai sida India gi su achoba interest khara makti dum leifam thoi khudamoin harakanda China na Three Brothers Alliance kambu asi punsil halaga makhoi amasung hunta ani gi marakta haukiba December gi thada akoi ceasefire tawkhibagi wari lei adubu hairiba ceasefire du thoina mai pakide tobodo masidagi akoina tamhori si karino haragadi China na ethnic arm organization singida makhoi gi khut changba ngami haibasi madi mayak sengna prithvi gi miyam da maleng miyam da khanghale maram asina Burma gi politics Myanmar gi politics ta interest leiba leipak sing
geopolitics interest level pak sing di China na Myanmar gi ethnic armed groups amadi Myanmar military huncha sida makhoi gi khut yau basina maram orega makhoi na tungda lakado matamda China gi achoba khut ama hairiba Myanmar gi politics sida yauki gadra haibagi economic and strategic over concern lakpadagi prithvi gi yum thangna balai pak ya na Myanmar thoi ba thaudo sida khut thinjing ne pagi adugumba ithil adu uba phangi han lojige entire northeast Arunachal lagi hauraga even Mizoram hanagi MNF lerambase achobu lal hoba group am lerame political force am hoigre MNF Tripura so lerame even Meghalaya phawa armed conflict se khara lerame Assam da ulfa kangbu am wari sanarga su kangbu am leiri Manipur ga Nagaland ga se achoba insurgency movement asigi achoba playground amne masida ihan hanna ekhona Manipur da thora iba handaki conflict sida ekhona genesis ama hojik karma mong the problems solve tawni na kan ngangna badu ngangna na ekhona haibasi genesis ama masi kadai degi horapno haibagi ama khangpham di thoe na hojik narang nahan even national media the discussion na yauna ribse masi gi significance amale government of India na lam natraga thoiba issue asida address tawba ama haibadi khoi as a patient hojiki mi mana narakanda mana khoi analogy ma pire ibdo yamna chumrai na khale heart naragana heart ki laina layong chathabiu haiba ko kidney naragana kidney liver largana liver admain tawna Manipur gi insurgency gi problems Manipur gi problems whether it is naga gi oigera natraga furup tungan bagi oibera madugi furup tugi tungan concentrate tawurga madu treatment natraga madugi problem do solve tawbiu haiba madu natabida genesis se thoropa matamda nagana haira iba kuki na haira iba tim na haira iba India government na proof ama sijina yana haibado that means madugi genesis se kada regi laki haibada honesty integrity and commitment India gi political thinking da problem ama solve tawna bo hona bada problem du kana gumba kanglup ama use misuse or abuse madugi matungina atoba tim ama counter tawda sijina haibagi allegation music like haibadi proof amana aikogi problems solve tawna bo hona bada proof ama sijina raga whether they are used abuse or misuse aduzani hujik haina rebise ko madu ibataragadi India su it is a very fragile yamna nova democratic process amani yamna nova democratic country amani haibada pornan laloi India gi own defensive mechanism magi military air force oigara navy oigara duga army oigara masu country naknaba singsidagi lan thenaba si thengnare aduga hojik paliba magi administration da mogi line of thinking se hana koi surgical strike ka se taramde akoi se Israel na magi even Munich Olympic ki matung da moki athlete myam hakra matung da magi policy ma change tawi haibadi akoi da strike ta tingai da kui hana active oi ba haibado hojik government of India gi hojik akoi na matang ji da khana ga da se Canada da koigi Justin Trudeau na haigiba koigi Hardip Niza haiba mako ada Canada da hatpadu the India government na hatpani haiba adum allegation ma chawa lapadi irang ma thoki India government gi di hojik haiba se nip in the but India manung the problem thoingai da whether it is within the country or outside the country akhui proactive oigdabani haibagi approach ma it is visible today hojik leib se haibadi India da thorakadabasi by hook or crook India da haibadi Manipur da Mizoram da sai thorakadaba mayam se akhoi boundary chang tringai da mi sijin nagera akhoi mi sijin nagera mi kausala ga akhoi mi gara siraga su we should somehow play haibado haibadi hojik it is a big jigsaw puzzle today ozana thabi gi yam phajam yawi proof ama season na bhona with the proof abuse to bi matang kitang adu clear one mun aina haijabadi hojik NSCN I am na haire iba magi loan sida akhoi gi group se season akhoi gi problem si solve dawna bo honna bada atoba community ama season nai haibani oinamba taragadi I think that is one of the biggest tragedies of political thinking India gi NSCN allegation ji kharam khoi di sume lo bi abro ja achumba chumda ba natraga hojik any war ma thorak pada natraga khanaba ma thorak pada the first victim is a truth aseng ba haiba sina truth haiba si first victim war da hama victim ba ji truth haijini amana ama lan ba haiba amana ama haiba political magi statement amaga confused to hon ba ko hojik NIA na yana na thore bi si mafang ama thore nungala kanda NSCN am na ama muk thore ko NSCN IM itself muki kuju hujiksu aruba tangkak amani haibadi wari sanabasu haujaluba sangba matung sida problem solution ju pi daba
मदुगी अचौबा अनिसेन मागी हानगी हौदोरकपदा एनएनसी लेरमे मदुदगी अमुक 1970 का 5 ता अमुक शिलोंग एकोर्ड लेग्रे मथंग मथंग हौजिक हुजिक एनएनसी हौरकप कांगबुसिसु तोक यावरे हाइबा कांगबुसु यावरी वारी सुंसान सनदे हाइबा यावरी को इट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड अदु यामना लूब डीप रूटेड ओइबा नगागी ओन मूवमेंट सिगी एथनिक ग्रुप सिगी फाइट अमने मसिदसु मोइना तौरिबा डिमांड सिगी मरकता हुजिक द नागालैंड सिदैसिदा 7 एनपीजी का थोरइबा नागालैंड मनुंदगी थोरइबा नागालैंड न हाइरइबा नहान एसी जमीन हाइबा स्टेटमेंट दो इट इज वेरी प्रोफाउंड मन हाइबसी नागास ऑफ नागालैंड दे आर नागास ऑफ नागालैंड द नागास ऑफ मणिपुर दे आर नागास ऑफ मणिपुर द नागास ऑफ असम दे आर नागास ऑफ असम द नागास ऑफ बर्मा नागास ऑफ म्यांमार दे आर नागास ऑफ म्यांमार हाइबदी अखोइना सिख अमा नत्रगा एनी कदिगुम्बा एथनिक ग्रुप अमेरिका लेखरगा दे आर अमेरिकन्स और दे आर कैनेडियंस और अदु हाइबगी दुदा मदुगी कॉन्फ्लिक्ट सिदा अचौबा सिदा मूवमेंट अमगी डिबेकल अमा उरकपनी हुजिक अखोइना हुजिक पाउमी मैम नतना हुजिक न्यूज़पेपर दा उनरिबसे अखोइगी कंसर्न दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना बर्मा हाइबसी एथनिक ग्रुप सी मखोइना तसेंगना मखोइगिसु मेजर 25 एथनिक कम्युनिटीज सी कुइरे within Myanmar itself makoi manungda lan tawraiba khanaraiba nongmai pairaiba somgi kachin-dagi leiriba even mara brang sengi matamdagi 1980s dagi horaiba kachin independent organization gi horaiba lan si kuire Burma itself is in a turmoil madugi turmoil sina naknariba India gi bordering state leriba mayam sigi adugi impact tune adu political demographic sense tawraiba mapandagi mi changaiba adugi ki badune Arunachal Galloinari is around 510 kilometer mukle hai. Manipur so around 398 kilometer ni hai. Even Mizoram Dalari was 520 kilometer ni. Nagaland Dalari is 250 kilometer ni. Myanmar Nagnari was any conflict, internal or intra-tribal conflict that Thorapa Matamda, Myanmar is the first Makogi exodus है सिगी long 1,600 किलोमीटर की बाउंड्री से अनमेन ने से जंक्शन लगता मैम सिना मणिपुर न तरग इंडिया से थो इब मागी पॉलिटिकल चेंज अमा लाइब से अदुगी फेयर दो कर्म मोंग द काउंटर तो गुदम ने हाइब से देयर आर मेनी हाइपोथेसिस और मागी थ्योरी मैम थोड़ी को इंडिया द सर्जिकल स्ट्राइक अज हाना सुंता ता दे लमम द चंगुरगा तुमिना चंगुरगा ला नमन तो रुगा थोरक बाइजी इंडिया गवर्नमेंट सेलिब्रेटेड व्हिच मींस Burma da natraga India Burma gi thorokpada India da akaiba le rakani natraga ujiki haibagi wani Manipur da thoiba Nagaland da thoiba mayam kuli magase I do not know whether Manipur da laiba conflict asi thangnari ba yumbu sigi khatna sida all embroiled tawgraba haibadi aigi sida khatnari ba sida pulap lakpa sida sometimes our own issue the problem within the Manipur sometimes has become negligible in the context of Indian polity. Adura hujik editorially hangai se ko Manipur da thorai ba irang chahi ama hel abase masigi significance handaraba because India is now concerned of its own security in the last border.